Ma, taruh tinggal saya patang otong kali itu benar lah sudah lang pa. Ini begitu otong. Doon ba na ilahi? Nang mata sa duhi. Ya, Ay, di ba na yung munting ka dito? Kikigilay nga ulay. Masalah dong ihutan namin na lahiran ni Nenet. Lao daw mamereng. Kung lagi nga res eh. Jadi arong matong natulak ko ning lahirak kan. Kasi biak buti. Kamu lahitan man mulong ning lahiran tumarpungdok kay na madongani. Martik ko makay na madongani buti kan arong mana madokon sabar ida. Martangit ko ida. Ayun na. Eh ramatong arong dosa ada si Basona. De tuna. Ilem mabotol. Odon. Inna. Odon don habor macido. Inna kan. Saya odon niku ning lahir do kelema madang. Odon sa ko tenaga inna. Alin ko natulak ko nga sa buti kan. Ilem mabotol. Yorum madawa. Hindi na keluar ke lain kucing naman ay pak. Tuh sampur may lalaho ni dong anak ko magkatawar ho. Nakatawa muna to. Malay ba kucing na? Semboroni natin. Kami mga anak na ito ba? Ngayon ulo ko kaya di sini. Walang lahir na talamate mo nikmo. Jadi cerita anak kan najolo kan adong 210 na keleng logam. Manuci mana tulak komputi. Dangi dabok logam ano sa katong ni sa katong jalan tulang okan. Iya bito di bibirna. Abe kal sebulan na malahiran bito. Sungguh bersiun na tulak kon. Dangi terbodlut. Wewe matok mentari. Mentari na dulu. Iya mana tu binggoli. Tengah hohar sahuta. Birik sama kan dia letak dia bengon, romo mentari madokon. Tarsonggot. Bahasa tarsonggot topung niku. Ai. Diri dia kinda poso-poso ini. Nih kali dulu tadi kinda poso-poso ini. Dokter. Dok kamu udah semua itu makisa punai. Asal pas 20. Ini ya. Bola lain no pamati mai. Udah semua titik deh. Kamu jelasin masa di bang ini. Dipaksa bodoh tuh nuan di punai. Asal pas 20. Bola tuh no pamati mai niku. Jelas. Kung ano yun, bisa ma. Bisa mbak. Bisa ma. Eh, kapag mali na mo.